Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Polis buat ni pi bat betul keluar antar news sudah menata pani hasil hamil jurjum bancaki bat ya kini sama-sama film international festival belah penyak dan film peringkat hajinya kesan jangka serkar jelah gambar kata nak tourism kini ngidon ya semla kalian Kelly Nombri bagi saki ya kini ke film khantam kani ga khatsau pra barangnya mentah di bola pelong ya ki pai ba ban ajing kesan hadu ba hapni arli jihol tentang ini kali kenjat nai kali nombri pisau kuno halor kani ka film khatsau pra ba hapni asin adu om dan jakasu di pai ba wan song asal ba ngai baki kena college khantam kewan nomor ba kiyo jing tip mo nai naki nong hikai no kumi ba ban Christian Kanayor dan perlok kinong hikai naki jong college te nang tu i chukhat ken kum no hikai te kinong hikai tu kilayo ban yalam student jong ki na liang ki bun college te nang tu i makadap hang te ken te dengi benta kala janya lasi geni ka film ni ki ba ka jing kesan ma ta ka ai ba ka jing i jupi hadu kat mentaksi kan ni kecing ya jong ni ka film festival nga iba kadang mi kasi kitang bun ki breu namar ba long kadi first time tamo hani apo Meghalaya jungi te nga internet like bakan bun ki breu namar ngaku asyu hi bakin yawan syu ki breu na hadu khat pratrik hamtam khat pratrik te Filipin yawan bha namar ba kadi final mo syuang te ngakar pat pisia barok ki Judge benda penyawan kenang shani hakar Patrick namar kandika last show bat kandika grand show ma syong no dengi i rekat adu menengasingi ya ka film city kabala screen hang ne ki bawan register lo pai hadu live pangun live spa hoi nganga syong register ngai te pi visong hati pi la ban ya tu ka ai ka respond na ka ai ka jing sim kha jong ki samla ngai kumno tong biang ka ai ka jing sim kha jong ki pai ba bagian wan pai ini ka film long ki long respond ha gen mo ngan syong ba ki kekat ka bang atip mangala baro ki tenat ka chichi hande ngaklem yo i nomor bang hab syong register te long ki perlok i jong baro pat ki lai tenat pai ka film ki ong ki bami li blas riam lut te syong no bang langsung si bam yo pej la ko pej palat dah kulis buat ni pi kali ya kani kajing ajing kersa pi pat pi dei we na pedang ki benta jong kani ka film ki baidang ya penyak ni festival kulis buat pak firu